Ebia samre owa adwuma mu na wotie ye. Ebia sabre so afe na wote ka mu ekwa adwuma. Ebia wasole a wo siesie ho akwa adwuma odwaro ma akọ school. Ebi so a oda umpaso e wo fi ho. Ebi so a o tie ya o hwe ya free obi man so o tie ya e wo Europe, Asia, America, Australia, Africa country bi aso ye chia o. Ye mawache na ye mawaha na ye mawajo. If it's a Sabre, Canada, ni US, ni Potembo, nyina eye midnight. Ye chombe fa eye Dubai ni Oman no mo ni Potembo dia eye mid morning. Na ye ko UK eye London ni Oman Ghana mo dia eye morning. Onyankopon no wadi ni ye o. Onyame abo ho ban yo. Ene ade chi ye ebusua bi ebo bena. Ade chi ye ebusua bi esu. Ni nyina ne se ene ade chi ye wantensem de. Ene wo de ade chi ye onti etika boni bia e wo man Ghana yimu wo abusua. Obi man so a owo no wabusua wo Ghana no onti se bibi bone ato bibia adonya me dada no oso wabusuafo e wo obi man so obi kroso no onti etika bone bia onya me dada no we kyerese adom nyankopon dada na ade Abraham ni Isaac ni Jacob nyankopon no wa hwa wo so amade papa che Psalm 91 verse 11 say na ma shema bofo ama say on hwa so na ohun amase enti enye urade na hye na bofo hwe wa ka ohun beba asemote enye urade na ode bambofo bi sisi wa first so a kranopai ka ohun beba ase obi se meyare oyare da ho nyina mo no katrema ne moja no de mu afro sande hospital panso a oda so na ote ase no obi akoda so wawu ene ade achi ye ene mochirman no ene ode ade aye friends e troko no wheel na ye de sesa manfo no ene na wo sesa manfo no odi oda so te ase ode she no hospital no so da so te ase ahoche na akoda na mu nyina no ene oda so te ase obi so anya baya mani o aso wodi o ne hwe anso so no onya amane bia fidie pi na yesum wo amna bebre na yetutuma wo na no na David kan Psalm 124 say nya urade na wo yafa ma Israel kan enya urade ye hwan notina Sompa first service say emfa waseda anopa no waseda no eni agoro ya bebe bia so urade ede wa beduro sha se na kinkan wunshira no na ka busia wufrim na ka ntesa ye frube mu na wufre papa ben na ne ba no efie be mu na wufre ene won so to fie o to kai mu o bie enuma o te me koba na ye urade na kanye o na kanye kura urade moburu hunu ni na doye eduro mo my god nyumo dromio enkrene se onyankopon adom Odromo. Enuti na nano pay some perfect service. Yen kan sam
9 verse 1 and 2 na yemfa na Awurade ase meka David nyom no onyontofu David ohene David eye Jesse ba David meka fulani ni no de onyame de enwo kronkron esodo so no mede makoma nyina mede Awurade ase Awurade meka wanwade nyina akire Meji mani na medi ahurusie wo mu meto wa wososo no din ayeye dwom hallelujah amen pese ye gire ene nsam ya David kan ye ne ene nioma mabobo so akire we na bie wa no ba bibio wo biara na fada Awurade ase yi na ye kanfo no oye no fata se ye dana se Jesus Christ. Oh, was sit down over for more. Nakaya, we do for mouth. Nakaya, a cronphobia. A herephobia, yes, a yarophobia. As soon as Yamia, sir, or no, what shows so by our home. Nesto danase asa enano pay wa seda no for so bia wa no devra de ase danase yina ye bona bodi
Jesus Christ. O de radia say na ye peja e honhom na ye kra be radia Psalm 51 no David Bompire fa Boniface ho o kan se na jefie so ye bone David kan se bone mo na yense no se kan Nehemiah chapter 1 so Nehemiah koya so Bompire jan na jefie ni bone omo yesre rade ho Boniface na ye ka kire rade se adwene mu yoye mu susuye mu fon so de bia ya ye ti ono rade na ma ye ntimi mbo nkro adoma hwenwa nanim ni moja na hwebu Calvary Yesu moja na ho de ho bia wa na Bompire the Jesus Christ. Nyankopon shira upi sa o follow Sompa 93.1Fm. Amen. Bible say ya kuma mu ya fa. Ye de nam ye no prenko adonwa hwenwa nani. O se adonwa hwenwa no mobro hunu ni adoye so aye homa. Ena me Bible ne say ena nyame nya wo mobro hu ade. Amen. Me Bible say ena ya wade Awurade onkai. Amen. Me chia ya o ne ya afo nyina me chia mo. Yes. Ebra so say yetie Onyankopon asem. Ebra so say yetie efutu sem. It's time for the word of God. Be a fair na ode we feed na to her a Sompa 93.1Fm.
nyame tumi di dwumadi na chi o dodo no afa dance o na no pay awie anwumre onyankopon ma wa dance Amen. betina me hu se ena obi fa dance Amen. Erade de sidie bi hye obi anumo Amen. Erade ye obi moburuhu ade Amen. Erade eye obi adoye jetum se eyewa Amen. eyewa Amen. Sompa first services say jayo hawo ni nyina mo ma Erade Na Erade beye. jayo wa tete ne ukoda na ni nyina ma Erade Na Erade beye. ene nipa bi ni nyi o nipa bi ani nyi biom My God. nipa bi ani nyi biom ja ni nyina mo ma Erade Na Erade beye. ene nipa bi ani da so asa nipa bi sa yes fom nipa bi ye bregu me se enka echi ja ni nyina mo ma Erade Na Erade beye. obi se me beye den ya me beye den ya me beye den kwaku me beye den ma brefi me mofra sesa abedu sabra ebi ko bre ebi bre wo yade mu ebi bre wo adwumasem mu ebi bre wo sika mu ebi bre wo busua mu ebi bre wo adwumanu mu obi bre e wa kwantu mu obi so awaresem ayeda dwene kwadana ene awosem ene jani nyina mo ma Erade Na Erade beye. obi so se okan onyankopon ka wadom me kanyame hu me mbobọ aso nipa asole tia me nipa do wani ayeden eseme so adwuma mu ho adwam ho store ho no amafo akochi nduro abetia me ye de nneoma bia be kugugu ko madwuma nanim ye ya beduadua nneoma efiri ho me hu ano ja ni nyina mo ma Erade Na Erade beye. resem so treni ni amane dawson aso hune se Erade beje no efiri ni nyina ja ni nyina mo ma Erade Na Erade beye. obi so se ne mani nyina esei na dwuma na esei Jesus. ja ni nyina mo ma Erade Na Erade beye. obi so tie mo se sofo ministry no twa me ma me bre Nyasem ketewa. so oye nyontoni oye osofo osomafo odifo ose hini yese sa na tetefo no ehuna mane ose huni yese sa na de ye tete edifo na edi kan no ja ni nyina mo ma Erade Na Erade beye. obi man so akwantuo mo nsem ba kofo ko hu no adansefo wa he Jesus. ja mo ma Erade Na Erade beye. obi so hwe mo bi tie me wo hwe investment pa wa ya nipa pese investment ne sei wo nipa bi mbobo fa mo adwuma wo biebie nnwuma no ene nipa bi agugu nnwuma ni nyina wo nipa bi bon bosia wo be so gu so o tam sika podo ma no adwuma mo sika no ene wo ma wo sa eyesi form ene ya o se kan wa no aduru ebi kura se sa wa ma asase so kura ka wo pe eya enkasa dabi na o treni ni na mane dosu o se Yesu be famu aso ewiye no na adane ni bonyam hye anopai nkwa no kono mu aye den ebedru anwumere no na aye boko o se kan di mechi e wo fi ho adwuma ka se me jami hawo ni nyere Me jami hawo ni nyere ema wo Erade Erade me ji wudi se obeye Erade me ji wudi se obeye Erade yema me Erade bosome nkwa de kai me Erade bosome nkwa de kai me Erade bosome nkwa de yamadoye Erade bosome nkwa de yamadoye bosome nkwa de mame adanse Erade bosome nkwa de mama danse. Amen. Na watching nyina na me no kasafa say remember me O God Erade kai me if say yehuno na yate yehuno tresemu yehuno asase so abusuamu krodua yetimu
mantema yete baby bia ye bie nyuma baby aye adwuma se awurade akai nipa ne bi nyame gusu a o kai nipa bi nipa bia na wonim no ene hwe ni company nipa bia na wonim no ene hwe na ware ene nipa bia wonim no ene hwe na japade nipa bia wonim no ene hwe adoma ene awurade de adoma e chese awurade akai no awurade aye na doye so awurade betimi amen. Say, remember me, O God. Remember me, O God. Oh, remember me, O God. Remember me, O God. And then you be your try some Genesis chapter 30, verse 22. And you must woman edikai. It's ye driasan. Ni yimo ye eduno me no. Yenti radasan. Na onyankopon kai Rahel. Na erade nyankopon kai Rahel. Na onyankopon tie no. Or say, then God remembered Rahel. He listened to her and opened her womb. Onyame tie Rahel. Oh Jesus. Erade ehun Rahel mobo. Na obie ni yefrana no. Ena die ena ekwayesi. Ya to aware promo. Ejuma promo, akwancho promo, enije promo, unyome nyina ya to promo. Se onyankopon be to Rachel, eya Rahel, meka Laban mano. De na no ho ofe no. My God. Also for Bible dia dance say na Rachel ho ofe. Yes. Na nua Leah de na nua mia na no nya fe. Enu monyama ye dia mawo ne kwan ye bia mawo no ti. And they are two baby prum. Yes, so quite will be home. And so, so, would Jam Wama Radia, a Radical Kai, Sir Radical Rahela, Sir Radical Rachel, what will Shamia Uti me a Radi Obekai? Amen. What will Shamia Uti me a Radi Obekai? Amen. Yamio Yomo Bruno. Nyame o ya doye no ene me yi mpaye se bo so me ya wura mu yi bo so me nu mu yi Awurade nkai wo kai wa yare semu kai wa dwuma semu kai wa ware mu kai wa kwantio mu kun sem on kai wo adwuma sua no me so on kai wo adwuma sua no on kai wo kun sem no on kai wo on kai wa boafo mu on kai wo ministry mu kai wo nyame adwuma ye no mu watomu no onkai wo amen me fa basana enyo se Awurade kai Rahel eno bie ni yefruna no dia ene wo a wo ye oboni onyame nkai wo amen ene wo a wo ye oboni nyame fa bantu yem amen obo onso so a ye ka oboni a enye sika enya wo nkwa na ye oboni ye mpese owu bibi papa inhira wo mu nuama papa wo mu aso nuama yes no kwan Awurade emie pono no ma amen Awurade onkai wo amen can we feel say Awurade kai me Awurade kai me obi so me nyina say ka say Awurade kai me mano Awurade kai me mano obi so aware egu ka say Awurade kai ma ware sebe no Awurade kai ma ware sebe no ya de obi apomoden nyina efre ne nsa ka say Awurade kai me wa apomoden mo Awurade kai me wa apomoden mo ye kire nyame asem so obie wa no aka kire Awurade ka say Awurade Yesu kai Rachel de dia so kai Rachel de dia ni ho Rachel de na me wo ho me na me Awurade kai me Awurade kai wa no na bomb Awurade kai wo ya so dem we ba sala wa kapa we blood ala ba se telega tula ma so telega papa spranda wa chala ba so ba ba aya de ba samba Jesus
Jesus Christ. Osin Erade Kai Richard. Yes, Lord. No Obieni Yefrona. Yes, Lord. Kase Erade. Erade. Kai me. Na Eprobia. Na eprobia. Wato. Wato. Erade biema me. Erade biema me. Akuma so ade bia. Akuma so ade bia. Erade yema me. Erade mame adanse. Erade mame adanse. Yesu tema. Yesu wa na bompa.
Jesus Christ. Amen, prensa. Amen. 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 More Facebook, YouTube, more type of amen. Amen. Nature say the old Kenyan and prayer number 3. Ye bon pie said that ye bonny be a yason. Ni obone for ni shisha ye be any evil agenda. We break out. Yes, Lord. We break it out. Yes, Lord. We roll it back. My God. Hallelujah. Amen. What country that seminar? Ewo. Matthew chapter 6 verse 34 now. Ose de bia obodi said bonny doso and na bonny tutu ni pado. Bonny tutu ni nipa tutu nyama nipa hyehyɛ nyama amanfo hyehyɛ nyuma ma amanfo na ye gyere nyame asɛm so ewo Proverbs chapter 26 verse 27 ose de otu amana no obeto na menemu na de omune boba bi se emra woso no ebesan akɔ so kansa urade yesu obone fo ne hyehyɛ ye bia Obone fo ne hyehyɛ bia ewo busumi na wotwi mu ewo enedai mu me bona daniel me break out Me break out. me break it Me break it out. me break it out I break it out. I wrote it back. I wrote it back. Right now. Right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Open your mouth and pray. In the name of Jesus Christ. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. For more Facebook, YouTube type, I break out. I break out. Kasa uradi yesu. Ene day. Ene say yan fire kwansha wonsa. O say yan fire kwansha wonsa. Na obeye. Na obeye. Different. Ene different. Me fiba. Ene fiba. Nyuma so ameko. Nyuma so ameko. Nyuma ameko akoton. Nyuma ameko Office akoton. one ameko. Office one ameko. Tina ameko. Appointment na ameko. Psalm 37. Psalm 37 verse 5. Verse 5. Tina so. The show. Pray and commit the whole day into the hand.
Jesus Christ. Obi a wo hwe yen a wo tie yen a wo no ye bom pae ene dey we different yen hira Amen. Ofi ba so yen hira Amen. Mo amokwa kodiju akwa koton nuama ene nya nipa ni madom Amen. Nya nyankopon ni madom Amen. Fra dwadifo ma ho Amen. Fra tofo ma ho Amen. Fra customers ma ho Amen. Na ebesu ye Amen. different be yen hira Amen. O obi bia utu kwan ne Jesus. a passenger for Jesus. a driver for Jesus. Sunjwe mama Amen. ene denya sunjwe mama Amen. ya me kaimo Amen. ka no ye de shebrade nsa shebrade mama ho masem wo Yesu demo ene wo akọ appointment ene nya me kaio me hu mobo ni pani madom na yakopani madom bi man so ho bi kuro so ho me kaio nya obobro ho ade nya me nya wadoye Yesu demo wa wani da so asa Jesus. shebre Hey. sesanfo no Jesus. nya me abebi nya no yona no Jesus. ye otoma na mani pedi Jesus. ene onye omobro ho ade Amen. bompa se ene nya miracle money Amen. nya me enka obi no nsen no usika Amen. nya me nya wadoye Amen. wo Yesu demo Amen. ka amen prensa Amen. 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 ene me bie tete for na tum na ene no se ne ebesi akono na ene ya dance hye na so papa efri juada no nyina ebesi ene ya wadai de bia ye ba ye bie tete for no ma se won so frɛ na ye no wo mompae na empire bonum obi ambema media dance hye no so enti mre bia me ka tro se bibibia wo ne mra onyankopon ahyehye no osoro yes nipa bu ha bone nketenkete no ede nipa bi beko bronsam gem aso den no de nipa bi beko bronsam gem nipa bi so wo hyeda no wafre na asa o hajake line no ebra ye di adanse nyame akwa nyame afra wo yes adem ma men kan kire eya kan Acts chapter 13 from verse 6 na sa up to verse 12 na hwe nipa bi pese osi nyame kwan no nyame kwa wo se Paul kwan no Alimas neni fry nani die ne ma nipa ye friend say Almighty Moses when do boshas ya dance nyame se wanye no kronkron ma man enti ye extra careful edu se ye awrade aye ye pega nyame enti sabre wona nyame aye bibia ma wo Sompa first service ene ye bie line na tumu se mon so mon frɛ na mon fa maseda emere rade mon fa ma dance emu bebre nya rade ne hu opo a na ka bibi ya to ye enti hye no so ye wi lines ne nyina ofra me no be bompae enti ma me ne meeting ye wo ho mama sabre numbers ni 0557 0557 000 967 and 0553 53 ma memfa adanse edikan praise God. Hallelujah. Udini baby okase free na de na awrade ayama wo Sompa fe. Yes, friend na me boat ma me kasa wotena fe. Papa awrade aya de kasia mame. Amen. November mu na me de me ho bo sida awa. Me kura me ba ho na etu Friday no me nya kwan. Amam pai bu no bi. Me di mo chia
December abeto family and I'm sonning the new to brand new. Hallelujah. Hallelujah. The Radia fit now the balcon, a camadan say balcon. The baba, me your phone, the so ready dear paya, the mark of your phone. No bomb, I can say. Yet, dear, and when you're rade, a radia waka ukura koma, which no kura juma swa, which not talk a brand new amount. Sanya go ponkrano or babano, on fa ban tuni yem. Amen. Yama rahel no, on yama banu was yes with them. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Kentika udini baby okasefri na die na Awurade ayama wo Sompa first service. Awurade bibre na mami kasefri esofia friend Brajon. Hallelujah. Amen. Kasa Brajon. Me kasefri esofia. Yetio. Ne Awurade ayama se o mami dikan bia ntiasie. Kase bi adun bi amame. Ashe mo munyam. Na etosubiem o ka sinje obi timi fre no hang line no sofo ena munyuma pa wudi ne adansi dia enkofo di fa ho no ye o sofo bi ho a o mo heda boni tan pa se unyuma no nyede ga emereki se ana me hu no ndise nipa no ye mo mpa ye mfa no nyame nsesa na adwense wanse sa se die o ka no twese no wono di ka ye sa de na mani hu ye no di se be ko so sa se omuye nyamesum adikampo bi omumpese nyamedwuma be de ebe koso nso mu so mu nyamedwuma. That's right. Awurade wakwa John mesa bompa yesa bosome koso na mana dance wo Yesu demo. Amen. Amen. So betimi afred wa dance aba na nyoma bi da wakoma so oni ye bompa ye no Awurade aye omubru hu ade. Number no ye 0557 967. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase fru na die na Awurade ayama wo Sompa first service kantika. Pa ke feme ki pa de ko pe ta ke you to Liverpool. Mo pa Sompa dan ye amenya. I think about couple of weeks ago. Eba krum ha. My year car was to about since me guys are telling me. And I could be the year you man no you to free look. That get Adam non cause of the man and say no dance here. I mean I'm going to be to say I receive it in the mighty name of Jesus. Jesus. You could do it no. I manage about no more day. You get a million more about you, may go inside that. Maybe I've been sure and do not free. It will need to be more. The minimum say, we never are canoe. In fact, I tell you my audience, the 2 million, we not 30 minutes. Let's just be out follow Sompa first service. Yeah, the 3 am a prayer. Right. And I said, yeah, to be another. Hallelujah. Nipa na friend doso enti eya okoso afra koso me no bompa e Awurade a wa hyem numonyam na wayi wa free snow no so na ode wa wura adwuma no inside yes san sua adwuma san kan free etua ka na osua adwuma san nyankopon no me bompa ye se de aka bia wo UK abonte Jesus Awurade onyama boso me san fra dance ma wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Kentika udini baby okase free na die na Awurade ayama wo Sompa first. Me kata free ebuakwa medindi akomia. Yeti. Awurade aboa me ama saa esimu afi me yire ne me man woni bia antue. Nti me dia asida ema Awurade. Hallelujah. Nkata sembia ewo abuchi me ba ko nso sisi me him say Awurade ayebi na wonyanyu edie nso nso be yewi Gidie na wanya ne keke no me no bompa ye akomea nyame a wo yama wo na wo mba no nkrata 7 na aka no Awurade nye na no so fat sedam na Awurade. Amen. Amen. Also praise God. Hallelujah. Udini baby okase free na dia na Awurade ayama wo Sompa first service no so. Ne kasa free nkwanta kese. Na de medin de Porsche. Awurade me no mo start ya ye bompa ye no. Na madwuma sa me ton aye nto me ton kwa me hu me sika so. Na so me fra mo bompa ye ma me. Awurade adom se me ni hokra
na ye to niema me sika sem so me hu bi na me nya bi kura me mfa nkofa niema na so se Awurade mama hu me sika sem sin na madansi a me sense be me se afia kuma so ade bi demani na me ya se me be ya na bibia bobo na sika asa firi me sense me se Awurade se wamma sika ne ntina me nsem na se afini kwa na be na mama kuma so ade be ma e de na afia ma no Awurade Portia wayɛ na mobro ho ade na sese ɔtɔn ayɛ tɔn a ohu ne sika no de aka bi ada na koma so Awurade kae no ma fa sa adanse ne mrewo ɛwɔ fidi kɛse so amen praise God hallelujah udini baby okasa fro na de na Awurade ayama wɔ Sompa first service atabiginde banedi pato nikate na guponse uma minindie na mitimi sia de ba afi ni to abdo menye mindie isi mitimi echa wow na do me bompa ya de ma Bible say ka obi nyansa yemi say Awurade nyame a ama ka kai honhom no me bompa say de aka bia nyame nyama o ma wo fira domo enko adomo amen Techimai. Ma bran. Da no kakra online no twetwesi da no kakra. Compassion me the 7 no so me follow me that the to enti oba bra na obudidi won the patch of papa aso sese ni nyina ajai papa me nu kwaya fa so ajai powerful Sompa first service nyankopon aka wo ma bra me suma Awurade asem ba wo nchen Awurade a waso mu a wahye wo den no de oye ma suma for Paul no bi no wa yama me bompa ise wadansie bi aka no wakoma so de bia nyame nyama yes for them amen praise God. Hallelujah. Udini baby okase fro na dia na Awurade ayama wo Sompa first service. Actually, pray me sister Fiam kase free fijase. Last month me na mbe ye wedding me de to moni ma ye bompa ye nyame adom bibia koso jojo am ye wi bibia somdwem ti me di adanse hye nyame ne monyam. Hallelujah. Awurade na wama wedding na ye jojo no oba no de aka bia ware mu nhire bia me frese Awurade mfa ndom no amen praise God. Hello hallelujah. Udini baby okase fro na dia na wo nyame ayama wo Sompa first service. Tacho ye frem adwo me kasa free ehia. Oba ti se me de ne mo nante ye. Nyame aye bebre ama me. Me pama de adwuma na busu. Hallelujah. Kanse Awurade ni mo nyam. De me se ye pama ne ye beji a ye tia me ka. Me no bompa Awurade a Jesus wasi yensa na dwuma so ene ye nam so ye bedidi no Awurade ema wo na oba wo shopo nyina omontua wo ka me bompa ye sre sika inshira ma nyame ma wa dance foforo amen praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase free ma one so kakra na amen you so earphone say earphone na kasagu phone na ngasamo. Yes sir, John Terrier. Secretary Asmanda. So Sunyane. Da no kakra papa na kasa de. Oh, where the fat chay and tongue can ye, sound cobra bium, council cobium. 0557 0557 000 967 967 and 0553 53 89 numbers ninyina no ya ponkra ofra ye no babom pai. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase fro na dia na Awurade ayam so perfect. First, we perform your knowledge. The economy is to look at the
Mutumi ya 5 million kwa mezani kwa 5 million. Atenya mimi ya. Insuo na woto no keke no. Eso na ba family. O de betenu mana so hallelujah. Eye Yesu mo ya yese de hira so ade odi be ye biara Awurade be ma wadanse. Awurade me de wafra na dwuma sha Awurade nsa. Wo se na ka oton ananka ye nto. Na chese we chese na bibi si kwan. Awurade koso ama na dance ma na dwuma no koso. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby o ka se frɛ ma me. Na de na Awurade ayama. Mama ma one so kakra mama. Oh, yentew kan ye. On dan ho kakra na ono ma no twetwa sisi. Oh. We de ya de ofra dwuma ni nyina besi ha. Nyankopon hyiram amofra edi adanse. Awurade nkoso amamu adanse. Mo amofra mu nyanyina numbers na mebobo ni nyina eye numbers. Obetimi wadanse no aye den afa WhatsApp aba ye bebo ama afofra ate na ahye Nyankopon no bonyam na Nyankopon so aye fofro so ama. Numbers ni nie ba ko eka ho aye 0557 30 90 80 0557 30 90 80 0553 53 89 0557 000 967 numbers the mean say sign out o pese ye no bompire many me team ofra ye no ba bompire bibi o pese ye bosom pie no na wa ye no ready na me bosom pie mo ti twato ene ye yawada bia na me ye cancel nyame de adom mo ya mo frese mo pese mo ba be hume wo cancel no me ne team enti ene ye sole fidie so a cancel no cost from anopa 6 o'clock ya kosi 12 o'clock na free 12 o'clock no ye ma obi nwuram bia ni nyina ne say ya nipa ba nipa droso te ya pese obi oba ha bia ye hwe no aha ye nchaage nipa say oba age sesike bi wo hansa na wahu sofo enya san na te obi bia oba ha bia hume na de wo mu asa na asafo bia abo afode no ye bo afode na wo bia wadi bia bo Nyankopon adwuma hye so papa efiade bia opebe bia kobom mpaya sida worship center eya anopa enti efiade say empire bokase wo so efri anopa no kro no empire bokase wo so ena ye wadanse so ye fa na so de dem a enu bi na ye bobo no bi TV so a wo bi enya sam kotwa nya me nhira na onye okese yenko ne enkofa no nsia kase bonoma me no bompae ade bia wa page say ye wunsuo o documents me bompae guso nya me ma wa dance nsuo no na ne Yesu moja o phone no ade bia o hwe say ye send you email nya me ma wonsa nka wo Yesu demo na ma boso mpae amen. Have a good day. Bye.